Tala Fou mai le soifua si mai le whaafonga I Tala Fou mai le radio Samoa. A o whaawawai peo na a fiele sa palai o le suau o I le taua I sa sae tū te tonu, wa whaino mai o le tau ta atele wa whaatawina I le suau I Amerika, whaata la whaasfulima sene le kalone. Fola mai e Trump o le a mata nei o na whaasino ane e Amerika waa I le Strait of Hormuz, ma wa whaino fo I le militeri a Amerika wa tāpena iai, e au fia I tāpenanga le sidia le se lawa wa alele, ma sui o ia o unanga se fururi mafe, wa pea maa upenga e whaaleanga I nai missiles, po ha upenga whana mamao. Ta wale ripoti la vale CNN, se whamataranga mai se suisi nio Iran o Ibrahim Azizi, o le nei fuafuanga Amerika, o le asolia I roa aia inga o le tau fia o whitawinga, e pei ona iai le teminei. E iei se waa na ripotia mai sa os whaia I le Strait of Hormuz, ai nei ropo oina os whaia, ma lo saunga le mu umale au waa. I taranoanga I le vao Amerika ma Iran wa whaeroa Trump, o lo so ronga le rei taranoanga, ma sui o Iran, peitai, whai mai se sui mai le matanga renga le vai whafua Iran, o lo o ilo nei e lo nā tunu, ne tari atua Amerika I le fuafuanga o le fide mu, po le peace proposal, na tuina ne e Tehran. Wha mai nisi whina ngaro whaadia I penga ta whaelangi, o le fuafuanga lea Amerika mo le taitaiane pe whawhao ane e waa Amerika ia waa whaapisinisi I le Strait of Hormuz o le a langona inai e au waa le langona saunga le mu mai te tau ona wha wau. O lo msaramia o le pepesi o le hantavirus infection I lunga o se tasi o waa tele o le cruise ship I le vasa a talani o mariri waitanga te toa tolu e au fiai se urungari I mātutua o whamtalanga ia mai le matanga ruenga le soifua maloloina a Afrika I saute. Whairoa le WHO, whala tonga le soifua maloloina Lalolagi, wa amata nei le suenga, ai tua tasi le tangata o whamaunia le afia I le teminei, o lo I le vaenga tinga ina I le wharamai, ma lo ngāri rua le soifua maloloina, I le ave se mai o isi pase se toa rua mai le waa, ina ua liputia le afia iaunga o le virusi. Whai mai o le hantavirus e maua I le tele o vaenga o le Lalolagi, e whiawea ia I sumu, ma e ono a afia I le mānawa le tangata, maonga fo ia afia ngai māmā, ta o fo I le CNN ma whai fo I ona pepesi le vao tangata. O le vaa e pe ona ripiti o le MV Honduras, na ngai e se mai ma Argentina I le tolu vai yastaruai, ma o isi no fuanga lo fuafua e Asia, e au fia I le Antarctica, Falkland Islands, wha pia Canary Islands I Spain, wha mawina le marine traffic o le vaa le au se cruise ship a Netherlands. O lo anga tunei tai o Europa I Armenia, mo le whaia o salatou whonotanga e lua aso, I lea tunu ua levo na I loa o se paanga a Lucia I lea whaetua le Lalolagi. O lo iai fo I le military base a Lucia I tutonu o lauwhanua o Armenia, a sidia le tolu spulu tai o le atu Europa, pa pe marapare mio kanata o lo o awhia I le whonotanga lea I le European Political Community I le lau mua o Armenia o Yerevan. E wha moe tele Armenia I a Lucia, mō tūranga tau le marusianga, ma la tau te whaatawina ane foi le kesi mai a Lucia. Walapatai mai le paramia o Stadio Anthony Albanese, e ono whaatiteleina a fianga le tūranga tau le marusianga, le energy crisis, a o tūra la tātu le whaamai aina o le teimi o lo o whaititi ai la fonga, o lo o tau maua ai se whaamama avenga I le tau o le penisini ma le suau I au se talia. O li patia le 9 News o whaamatalanga Albanese I le mata upule nei mai e whaero ai e le ono au fia ai mai le tala whaatau o le tupe le vai asafou le iai ma le ai o se whaapoponga o le umi e mawai le whaamama avenga I le tau o le penisini ma le suau o no le whaititinga o le lafonga po le excise ia au nanga. Whai mai le ri paramia e le o mautū lava le tūlanga o le aiai le atunu I le mata upule nei. Mana te iloa fōi o lo malama iei tangata o na o le tūlanga o le taua. Mo le teminei e le vāle 2 le 3 sene le rita o lo mawhaina whaasau ina mai e le au whaita avale I le tutongi le penisini talu o na whaititia le tupe tutongi le fuel excise cost. Ma le tala muni mai le atu kuki e to o 2 tangata o le atu nuu wa a fia I se whainga tau whaasese I le Facebook wha o ngā ile AI ma isi whainga wha te kuna losi wa mauma waitu pe sidia I le se fulu o no afe.
O lea whainga tau whaavalea I runga o penga ta whaelangi e whaingoa o le Advanced Fee Fraud. Na maua I sue ngā le Cook Islands Financial Intelligence Unit, ngā le rue whaatasei ma le Bankers Association ma leo leo le tukuki. Whai mai Radio New Zealand e to o lua nisi o lo o mata I tuwina, whetau wa ina le mata upre nei o lo o whai e suenga. Wa maonia lau e se fulu ono afe mo na tupu na mawane mai tupe na te wina I la tau na afia I whainga tau whaasase ia I se account I se whare tupe I le atunu na whaari diu I le cryptocurrency ma lafo ese easy account I whafuane o le atunu. O lea whainga tau whaavalea e au fia I whaasaralaunga I le Facebook e fola mai ei tupe te tele maua I Inivesi ma nono ngā tupe whaapea mea alofa tau le community a e fiu e tatali e le ai se tupe e toe fuiane. O tala ia le Radio Samoa mo le amatanga fo le nei mai yaso manui au whaiba o whenga iai.